banne tekel kara diyo kartuman walle a shankara ka pai kel ron jiyan dangra wuji jandangra wuja bakel mal kali wuja waki ya gwas ni kun dialin shangyan dial tinan ga duna mai kalorur wa gaila tekel kiya bitti jin walle tin an walle me ka shankara here Shalmayu mean Kafka, the coming president of the Republic of South Sudan, Dr. Rio Mashate Durgun, here reaching local Lukulu here control. And one me reaching local here bar till and were will medicine. Till around self a kirma yard in medicine. While a Machalka young council of Alades, Teletin. And one me sharp can a bull medit, chapter to go roar, chapter to go neuron, chapter to go yoy. Shap te ka ko ba ke lu ka na bul ma di doan ka na bul kan lar ka je te lo jen ka movement min chalka chalma yu min chiri ching ke lu ku lu che control min che ne di ali gatin ko ni la gar ka kwa kan che ka ju re do lar ka je kan chap ko na a pol ma di de long a ja wa ka kut ka ta loy mu rung long a ja wa ka movement ka chalma yu min ko re doctor yo ma chate dungun ku ya ko kan katin dialin koni la larke ko gatin koni ardier ya laka tin larke je ken de go wei ko biduna ma larke ken mishiya spelle mayo shebena spelle mayo min pernas min chidung chabanang mishe wei mishe control ali ate ko kwor wa inani larke shap tin tri sing lo ko ke lukulu a congratulation ka spelle mayo chet ko medane shalare generally ko kon mishane kat mishane kwan bur ka ben kona dure idwar mana da ba kon ye jo waken kon dong ne ke law mo wan ga wala re idwar bi jogan be lor atemme ke ku gwa shiri ching lo ka ke liu ku shala shiri ching lo ka ke jen ching no wala me shala ya to tile jang mate tin ka tile nur we mate tin completely chet ka meda ne shala ye ching pan ko ne ti korame karamatre chap ka no chap ka mai nyin chap chele bitene movement me chal ka chale mayu bitene jere chap ko movement man no chap ko no je chap no ka ne tin ko ne tin chap ko cha nyin chap cha kan nang ken moray ina nin woga no kelio min bi ngai yen ji bor ko re je ne bemo tin ba ta ga wale ni min cha bete kiye mo kurbe ka dob dial be kel ka chale mayu kel ka wayami beke ka wayami tile cham gure ko ne de chap de na la ko wayami je me menedum ta ne damu set ka ta na nin te ka ngani set ka ta na ne te ka matyanga nyori an damu tel fakir ma yadi wayami wanin ba ka wude loy tin ni ba tangen banbur bi tangen bi ka wunyur ka matar bita international airport min te ka jubbe bi tangen wo misal ka luri bi tangen woni bi tangen ba te ka divisionat tin te ka jinuf ken ka je shor gwi no ne ken ka chap min daw lar yi tin te bur ka jang bur kuro meno mi che yi tab dun mi che mul che ba gwa ka ye gad gwale ni wayar dun ka misal ka jing council wayar dun tin gablu ka gaddam ka na kwany ko asale ma yo mo way wuje du che ba pal bayina ci mo jan che ba pal bayina bay der kuma nanin beler kaje kula gwa no wona na riya lar du na ka ka jan chang wala me arun na ka chang ka jok ka we ka wonyam ba ka ro du le mana da chaw jinga maki laran wona na asale maki lar ka leb du ko na ngana ngara na asale mayu ku tubur ti ka jubbe mana da jira mu yano yaw jinga anama tini chienu mati chienu ka nyuri chienu ka na jin chapse ko magor ko kiji lakin mati ka maj ka ti ka nus ko gun mai ka liu cha banpin ramata ka mai cha banpin ko mu wai u banpin ka kui ka wen na nin titin kui ka wen ku support de na de ka bar jawo mo mi nani de lar yeno yen ji bor ko min yom lele la gade run ka chen ka jok mo ro du na non ya biya duri ala ka ko kono kon neitin konin tekel ka sel fakir ma yadi dia asfal ma ji kari ala ruduna ka biya ngayen wona ne aje no bemo ka chai be longa tasin be bur be control ka kur ka be control an duop
min anin telode no keliu an wo congratulation ka felle mayu wana ka wonyam bomen ni titsin biba as felle mayu biba South Sudan biba Dr. Riek Machar durungon biba General Lidi Alin kapka kur biba ya lar madida long ya lar ka jan changan walla me shukran